Hey yo, what's up ladies and gentlemen, I'm with you, with your boy Mr. Zinzi, Papa Africa, the president of comedy, the industry of laughter, the package of jokes, the hilarious one. Muna neza abanyarwanda kazi nizere ko meze neza of course, nanjye meze neza n'umuhungu wanyu Mr. Zinzi, Papa Africa. Uyu munsi rwagaruye gukora video challenge kuri ndirimbo ya Kenny Soul, bayita Addicted. First of all, bagiye kuri digital platforms zose za Kenny Soul, mumaze mu streaming ino ndirimbo iri kuri Deezer, iri kuri Spotify, iri kuri Apple Music ndetse no kuri YouTube. Ubu ngubu iriho audio yayo ndumva video itarasohoka. So guys, rero ikintu cya mbere cyo bakora ndirimbo nayimbishe ariko ikintu cyanunguye. Kenny Soul keca bugufi. Nago neza ko Kenny Soul nawe yaba dadi rero. Kenny Soul ari yumva rakabye. Wese reka nago aba dadi. No, nyine natunguwe no kumva Kenny Soul atinyuka kwita dadi. None mwunyumvira hano Nagenda kubera dadi. Uwo tutabeshinye sibyo turebye kuntu Kenny Soul areshya. Murabona yaba dadi. Nabyo mbona. Mwe murumva yaba dadi. Gusa nk'ukuntu areshya. Murabona yaba dadi wandi. Reka tuvuge ko yamu. Murabona yaba dadi wandi. Nge natekereje mu bantu bose nzi. Mbona yaba dadi wa Nzovu. Metere Nzovu. Shut up! Ariko nsubiza inyuma mu ndirimbo yageragezaga kubwira umukobwa. Nubundi ntekereza umukobwa mugufi yabera dadi nsanga ni nyina wa Mbogo. Shut up! But anyway, reka ntabwo waba dadi w'umuntu usumba. Kenny Soul, nukuri Imana urumva. Kuba dadi bizagorana. Ubwo nakomeje kubivuga ino ndirimbo ni nshyashya ni nziza byatari beta Addicted. Kenny Soul iri ku digital platforms yewe yose. Rero ndirimbo nakomeje kuyumva numva ari nziza numva ndayikunze man. Kenny Soul ni umuhanga. Don't look at him gukunda ni mugufi yamugira ngo si umuhanga ni umuhanga. Muri no kuririmba ni muremure hari abahanza asumbye Imana. Benshi. Batari ibintu ndirimbo niza byatari na Kenny Soul bayita Addicted nayumvisha ariko mu kuyumva nageze ndavuga iyi ndirimbo ari ibintu numvishemo numva nabumvisha ramwe tukabiganiraho mukambwira ikintu muri kubyumva manze munyumvira ahantu ibintu byarenzaga kungu mukurikije ukuntu Kenny Soul areshya murumva yagira nagakungu nande mukurikije ukuntu areshya sinzi impamvu ngiye mu mutwe wanjye ari gwitazamo Metere Nzovu. Shut up! Ariko nabaho kama bose bakagirana na ba Metere Nzovu. Ugwene mutangiye kuvuga ngo yango Kenny Soul ngo agenda nagakungu na ba DJ Pai hasi ngo na ba Mr. Game ngo kubera kari abahanzi rega marubuka atareshya nagaramukaye. Urumva bose nabahanzi ariko Kenny Soul higiye kumusuhuza ugira gutya. Aho kagira gutya. Urumva ro byagorana. Nwakoregize igitekerezo mumfashe namwe murafasha tuvuga nk'ubu Kenny Soul kama ba Metere Nzovu bari abantu bakoze nk'ikipe ya football ikuzura abantu 12 iyo kipe murumva twayita gute iyo kipe ndi kumva twayita Chabugufi FC Yesu Shut up kandi iryo zina ryawe ari sawa murakoze isubiremo nanone iyi ndirimbo bayita Addicted ni ya Kenny Soul. Ubundi abantu batazijamba Addicted ikintu bisobanura Addicted ni ukuvuga ni cyagiye haba ari ikintu ubukunda icyo kintu nyine cyarakugize imbata yacyo ku buryo ukibuze wanasara iyo bintu pifura itabyumva sorry but anyway Addicted bisobanura nyine ko akunda ufite ikintu ukunda byatari byatari ku buryo ukibuze wanasara. None ndirimbo bita Addicted rero ya Kenny Soul iri kuri digital platforms ziwe mugomba kujya kumva ni indirimbo nziza y'urukundo. No rero ndirimbo ya Kenny Soul akanaririmbye mu numva nakabwira tukaganiraho kano kantu murakumva gute nafasha focus pepe mukurikije ukuntu Kenny Soul areshya mwe mubona ya focusinga kuki nyine tubwizanye kuri mukurikije ukuntu Kenny Soul areshya bamubona ya focusinga kuki ntatabeshya shamba mbona ya focusinga ku butaka. Shut up! Mbona yafuka none se wafocusinga ku kintu kigusumba. Kenny Soul ntiyafocusinga ku nzu, ntiyafocusinga ku muntu muremure, ntiyafocusinga ku kazi karekare, ntiyafocusinga ku butaka. None byose Kenny Soul kameze focusinga Imana ibigwere mu mugisha
Amen. Iyi ndirimbo ya Kenny ni nziza byatari bayita addicted nkuko nari ndi kubivuga. But anyway, Kenny Solo ndamukunda byatari, nkunda ukuntu ari umuhanga, Imana umuhanga zikuririmba tuzibyo. Ariko Kenny Solo aratunaririmba mu ndirimbo ye nkumva natubwira tukatuganiraho namwe nimunyumvire kano kantu. Nkamukurikije ukuntu Kenny Solo areshya. Bamwumva yaba addicted kuri love mu gihe kingana gute? Bamwumva yagukunda nk'igihe kingana gute? Yes, ziba buri kumva Kenny Solo atagukunda igihe kirekire. Barumva Kenny Solo yagukunda cyakoze akaba addicted ku rukundo rwawe nk'amezi 3. Nyuma y'amezi 3 Kenny Solo ntabwo agukunda igihe kirekire. Nose yagukunda igihe kirekire kandi ari mugufi. Ntabwo byashoboka. Ukurumva Kenny Solo urukundo rw'ukuntu rwaba rumeze. Mani yagukunda urumva mu Kinyarwanda hari umugani bita hari umugani umuntu agucirira nyine yagwaye nk'ibintu amubaza ati kuki mpaye ibi ngibi gatubashaka niko nareshyaga. Kenny Solo nawe yagukunda akaba addicted ku rukundo rwawe mugakundana byatari mu mezi 3 nyuma y'amezi 3 bigata birangira. Wamasite Kenny Solo kukibanyaze cyane ko nareshyaga. Sinzi bavura Kenny Solo ko mandi kubyuka. But anyway, Kenny Solo ni umuhanzi w'umuhanga man. Kandi ibyo ngibyo nta bihurira ari was a joke. So, ibirenze ibyo bari amahane murakoze. Hey yo guys, what's up? How are you doing? Hope you guys come as neza, of course. Naje meze neza n'umuhungu wanyu Mr. Zinzi Papa Africa. First of all, baziye kuri digital platforms za Kenny Solo. Kenny Solo nabonye akoresha Deezer, akoresha Spotify, akoresha Apple Music, akoresha Audiomack. Ahantu hose ni mujyayo mu streaming no ndirimbo yiwe. And I think audio iri kuri YouTube, of course. Nizere ko mwamaze kuyumva. Video ndumva shaka kuba atarayikora, I think. Atarayisohora nibaza ko yayikoze. And ibirenze ibingi bisese byaba ari amahane. Mumva indirimbo Kenny Solo mu streaming, mu sharing, mufashe ku boostinga. Mufashe indirimbo kugira ngo boosting. So ikindi guys, n'abahanzi bose bacu mu rusange tubashyigikire. Ikindi guys, niba ari indirimbo yindi mwifuza ko nakora video challenge, drop it in the comment, then I come, then we kill it. Yeah man. So what's up guys? Mukore subscribe kuri Zinzi Comedy. Ndabakunda guys. Ibirenze ibingibi byaba ari amahane. Ya. Ciao. Umwaka mushya muhire we. Mbaye wa mbere wifurije umwaka mushya muhire. Abantu barakabya. Ura.